Akaswani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahanbada Marway Pau Manipur ngarang nauna COVID-19 positive oiba changdagi naw phaglapagi changna henki Mukhyamatri Ngangom Kiran hairi COVID laisana doctor singi thaudang miyamda nahongna ningsinghan bangamle amasung leba asidangarang COVID-19 gyanobo case lising puni panchatret ni putaruk thangnaki सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपन की मथक की मियो सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना काप की कैंपेन ले वैक्सीन बेठुंग बर सथरी बना नहा ओरिबा सिंग वैक्सीन से कापथोकनबा मदी अतै मियो सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड क्या की बलैरिबना मियामना सेक्शन मवाटपगी थोंग सिंग टोकपिदुना यारियो मखै यमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना सथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा टोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनब ई पाउ सिंग मदी मतेंग गिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि COVID-19 daging aktong na nabatangay fadaw sa nagkanglon singak sa pinaba Council of Higher Secondary Education Manipur ki Secretary Wahengbam Biren sing na apil tawdo na hay. Miyambo Wahengbam Biren singona kurumjari nung sijaraba iray chasing tamthiraba COVID-19 laisatagi kanjana na bagidamak ay koy amuk hanna checksin bagi pirep longminarasi COVID ki vaccine soydana kapthok piu face mask soydana upiu Mi amagi marakta phut taruk lamna laibiu hand sanitizer sinabiu hand wash natraga sapon sinaduna khut sa sengna hambiu laichat asidagi ngakthoknaba matam gi lengang na peba tangai phadaba chana kaung sing aikoi khudingmangna ngana chaminasi section baibasina laichat asi changhandana nabagi khwaidagi pharaba pambaini yambu amuk hana kurumjari Hauzik mapung oiba pau Manipur ngarang nauna COVID-19 positive oiba changdagi naw phaglapagi changna henki miyo changa sumna nipan nauna positive oiraga miyo changa humputra nipan na naw phaglaki rajya COVID-19 common control room na ngarang midangwaram thokiba cherol amada hai punna COVID ki sample lesing mari chamri humpu test tawbuda miyo changa nipan positive oiba thangnaki bani positive oiba ga chang sada taramathui dasmik mari ni हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मे 12 लैखिदबगा लोइनना लैना आसिना लैखिदबा मिगी मसिंग लिसिंग अमा चाम हुंपुनी थोइ सुरे राज्य सिगो ओइना पुनो पॉजिटिव मसिंग लिसिंग हुंपु तरा चानी मरपुतरा निपान सुरे लैना आसिदगी ना फकिबा मिगी मसिंगना पुन्ना लिसिंग हुंपु हुमदoi चानी सुमना तरुक यौरे नाव फरपगी सांग सादा मरपु मापन दशमिक मापन अमनी हाउजिक एक्टिव केस लिसिंग मंगा चमापन कुंथ्रा लैरी अमरोमदा राज्य सिगी मपानदगी मणिपुर संगलकपा COVID-19 की वैक्सीन डोज अनिमक मपुंग फाना कापलबा मियोसिंगदी कोविड नेगेटिव ओइबगी रिपोर्ट पुथोक्त्रबसु यारगनी राज्य की हक्सेल मसुंग याइफयुमबाल की डेप्यूटी सेक्रेटरी न थोकप चेरोलमदा हाई असिगुम मियोसिंगदी इम्फाल एयरपोर्ट नत्रगा राज्य सिद संगलकनबगी अतै मफमसिंग माउगेट अमसुंग जिरिबामदा कोविड की टेस्ट तौद्रबसु यारगनी अदुमोइनमक डोज अमखक्तंग कापलगा संगलकपा मियोसिंगदी असिगुम कोमथोकपा अमत लैरोय हाइरी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी जाति की डॉक्टर सिंह नमित पालन गमरी लेना राज्य सिगी टोंगान टोंगान मफम सिंह थबक तौरिबा डॉक्टर सिंह वरी सानाबदा नुंगाय फाउई इम्फाल ngarang pangtokpa jati ki doctor sing namit thoromda BJP lusingba sing BL Santos Ajay Jamwal Sambit Patra masung BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda Devi galonana मुख्यमंत्री na doctor sing wari sanaki मुख्यमंत्री ने हाई डॉक्टर सिंह वरी सानकी बदुदा COVID-19 के हम सब वेब लाकनी हारिबासी के सेम सानबा के दमक अनिशुब वेब थेंगनबदा फंगबा एक्सपीरियंस कया डॉक्टर सिंह फोंदोरखी डॉक्टर सिंह COVID-19 थेंगनबा याउना अना लायंगिलमदा लरिबा थौदांग सिंह मुख्यमंत्री ने थागत पोंदोखी COVID-19 लाइचिना डॉक्टर सिंह ममन यामनबा थौदांग अदु मियामदा नौहोंगना निंगसिंहनबा ngamle हाइनसु मुख्यमंत्री ने सिंगथाखी मोइरांगखोम वाटर सप्लाई स्कीम की मखाद लेबा मफम सिंगदा था सिगी अहुम फाउबा इसिंग पीबा ngamkiroi हाइरी PSED की चेरोल मदहाई वाटर सप्लाई स्कीम मसी समजिन साजिनबा की थबक तवुन मर मोइदुना हारियो मतमसिदा इसिंग पीबा लेपनी ताबिरिबो पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लेबाक असिदंगरांग बेनिफिशियरी पुन्ना लाख 19,000 हुंफु हेनबदा कोविड की वैक्सीन कापकी मसिग लोइनन हौजिक फावुद पुन्ना कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 13 लाख 53 की मथकता कापख्रे
केंद्र के हक्सल मंत्रालय ने हाई हौकी पुंग कुनमरी लेबाग असिदा कोविड-19 गनव केस लिसिंग ने पुनी 5,793 थेंगनकी लेबाग असिगे अपुनबा एक्टिव केस की मसिंग सु लाख मंगा लिसिंग कुलहुमदोय चानी यांखै तरतंगा हंथारे मसे अपुनबा पॉजिटिव केस की चादा 1.93 हौकी पुंग कुनमरी कोविड के अनाबा मियोय पुन्ना लिसिंग हपुमाथोय चंगा मरिफुनी पान नाव फकी मसिगे लोयना लेबाग असिगे ओयना नाव फकी मिगी मसिंग कोटी अनि लाख मरफुतरा मरी लिसिंग मरफु निपान हेले थंगना निफु मापनि सुबु नमिथोयना नौमदा नौना पॉजिटिव ओइब केस की मसिंग दगी नौमदा नाव फरक मिगी मसिंग हेले लेबा सिदा होजिक कोविड-19 की नाव फरक के संगसादा मरफुतरा 3.8 जौरे हौकी पुंग कुनमरीदा कोविड पॉजिटिव ओइब मियोय लिसिंग अमा सुबना यांखै सुबना मंगा सिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हारी लेबासी की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेन फगत हन्नब सरकार ने कन होनरी अनवो मतंग चुनब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग संगतनबगिदमक सही असिगी ओइना केंद्र की बजट लुपा कोटी लाख अनि हेन काइथोकले जाति की डॉक्टर सिंग निमित पालनदा वांगांगद श्री मोदी ने हाई मसिगी मनुंगदा लुपा कोटी लिसिंग कुनिथोइना चाइल्ड हेल्थ केयर गमरी लेनब इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग संगतपद सिजनगनी मसिगी मथक्ता अनवो एम्स अमसुंग मेडिकल कॉलेज सिंग लिंकटकनी इम्फाल ngasi phongo pause singmaro pau singidamak hojik Wahengbam Washington leire Washington Thagasari Kiran COVID amadi masigi vaccine kappaga mari leinaba pausing amadi rajniti yobe pauna ngasi Imphal phongba pause yambagi maroiba pau oiri Manipurda pung kunmarida miyoi sangwani pan COVID positive oikhiba anaba sangma humudra nipalna naba phaduna nongmada naba phaba migi masingna nauna positive oirapka migi masingdagi henkhiba amadi positive oiba miyoi tarani thoi leikhidabagi pau sekhrada headline tawduna phongli Shanghai Express Englishta nongmada positive oibagi chang chada taragi mathakta leirakli Lising Mari Chamri Humpu test tawbada sangwani pan positive oire haina ahanba headline piri People's Chronicle da anauba positive case sangwani pan thengnabaga loinena raija sigi apunba positive case ki masing lising humbudra hele tarani thoi leikhidre haina chauna headline tawri COVID ki vaccine dose animak kapasing Manipur da sanglakpada komthokani haiba pauna Shanghai Express Manipuri gi ahanba headline pau oiri idei pakta Manipur gi positive oiba mi gi masing lising humbudra yaukhre pung kunmarida nauna miyoi tarani thoi leikhidre vaccine kapa makhai state asida changlakpada komthokani aduga sana leipaktana vaccine dose suna kapkhrabasing testing gi report utrabasu yare haina headline tawri Sarkar na miyambu COVID tagi ngakthoknaba mass vaccination tawnaba honari haiba Mukhyamantri NBN gi wafam amadi COVID vaccine kapagi chang nembana tha khara asida malem asi delta variant na paksana nargani haiba World Health Organization gi wafam naharol gi thokdangda headline pau oina phongli National Doctors Day da COVID-19 laisat manungda Dr. Singh Lauriba Thaudangbu Pradhan Mantri na thagatpa phongdokre haina Imphal Free Press ta ahanba headline tawri BJP ki National General Secretary BL Santosh Imphal thunglakhiba amadi lakadoriba general election da allied partner singa chatminagadra natraga chatminaroidra haibagi khanaba leitri haiba BJP Manipur Pradesh ki machin chatpa misak CH Bijoy gi wafam Isial Express ta headline tawduna phongli COVID ki second wave ta yamna soklibasi government na soibadagini haiba MLA ke Ranjit ki wafam pongna phamda anisuba headline pau oiri COVID ki chana kanglon mapungphan ngaklabadi ahum suba wave laktabasu yai haiba AIMS ki director Dr. Randip Guleria ki wafam Shanghai Express English ki ahan balamaida aduga national leaders sing yauna BJP office bearers singi mifam pangthokhebagi pau huyelan paugi ahan balamaida phongli college oja singi khongjang haukhre order thoktriba phawa khongjang handokloi haiba oja singi wafam su pause singi ahan balamaida phongnari kiran Thagachari Washington Loiselaput COVID-19 dagi ngakthonora face mask upa futar klapna laiba kutchamadi mai mittaru tanana thamba haiba achamba thong ahum singak na satpinaba amohanna ningsingjari aroibada maruyo pau amohanna Manipur ngarang nong COVID-19 positive oiba chang dagi naw faglapu gi chang na henki Mukhyamantri Nongthomam Biren na hairi COVID laisat na doctor singi thodang miam da nahong na ningsing hanbang amle amasung leba sida ngarang COVID-19 ga nobo case lising ne puni 5,793 thengna ki pauloi jare